Haga khandai Tarik Iaiong Arja Arpuar Rbtdf Tourism and Developmental Forum kan Rakhe ke Jingdap ke Jongka shaka shipos Snem ka Bapura. Habai kren beruba plela tiuso ubade President Rakhe Singh ula pentip bakum shibenta ban penpo pen peng Rakhe sngi ken pelong da kelimpung Yakop marathon bad Yakop Miss Rbtdf Arhajar Arpuar. Nakalian juga tega seng gela penbedru bahag Yakop marathon uban wan mingkong unyo ekasong pisa ke balai hajar tingka ubawan baar unyo hajar tingka bar ubawan balai unyo eka pisa ke bashi hajar tingka. La penbedru bakin ai teka khusnam si khenna ke lai shimbenta bar kumjuru ekinong shimbenta ke blarang batam kin thei lan hishinram. Kat bahag Yakop Miss Rbtdf pat ke bawan ningkong kan yo ekasong pisa ke basan po hajar tingka ke bawan baar lai po hajar tingka bar ke bawan balai ar po hajar tingka. Pan nakalian jong ka forum ni kwa pan pendapat ba maka khandai Tarik jong April min pendet ya ka jinglek men ke jongi ya ka Jingdap Snem bat kumjuru pan pelong ke final jong ka Miss Rbtdf Tourism bat nakalian ke jongi ni khot ni we ye ki pai ba nong song ki bro ko ka district ke jongi pat ki bamdon ko district ke jongi ba na sabal ke district ro kalong ni khot ni we re ki ba pinwan ban ya lek men ban ni ka te ka program kabangin Rakhe ke Jingdap Snem bat kumjuru ba pinyawan ban ya hilang ha ka te ka Miss Rbtdf Tourism ban pet menu balong ki nong job khang ban yo ban I mean sin ye ki khon jo ka dong Rbtdf jongi khang ba ki la ban ya che tui pat ki platform ki balong Sabah juga district, tapi tai ikan tin nakalian jungi, ikut ni where the people of Iaiong kerjaan nam tajungi.